kiama kia UNDA ikiama kia Meru na kiama kia UNDA ni kiama kia Kenya yonde na nkwendo bwira without any fear of contradiction kiama riabo na yumbi bo ndeba Meru ikomi baina William Ruto na 2 members anslish ya kiama na kwetha no ntumire marieto yanga bana atumhera. We are not as foolish as we look kana as you may think. Ayumbe barabu na Meru te ayumbe bakawainda gaina tarimire bathura ayumbe babega nito kuelewa power plays na games nimbi kukwangwa ndo bwira ndiri ha kiama kia UNDA kina representation at the top level ya ira kiama na nombuwe nya dai that the deputy chairman wa kiama kia Meru wa kiama kia UNDA Meru na umite abogeta neto wa Kimathi utene ndauti kia kwa Elia vyama na ora kwithera gukari right vyama ibia line na wakuringana na irake ya constitution yao na bra vyama biitite so kwetha kiama kia deputy chair wa UNDA Meru na mandu ya kuendelea utumba expect kirema no ntuna I qualified kwa deputy leader wa kiama kia UNDA atangazwa ruaretho no deputy party leader no nto mumembo Jubilee na Political Parties Act ni tuthekete njara tutea kinyeita reto ya kuresign mboria kiuria kiu tariki 10 February next year 2022 weregero burio kogote na kwena yumbe 10 na nto wingi mno qualified to fill those positions so baba kuwa itukwenda byama kenda to negotiate itwa negotiate na twendene ko we can't negotiate among ourselves ito twashaira barabange no nto itwatikire position so kinya baba ke ya betete ku negotiate bathima Meru wita wa Kimathi aineki agoria umete Meru na urenda ata umete abogeta nyendo abogeta the representative Meru the representative no kiona atu na Kenya bange bonde batwe turi central imenti tote kwenda gutigwa home inara Kenya yitite tutenda kwetha twe aparia constituency tete mwerekeo taure ala mberene kwetha ira Meru yonde ire NDP kibaki centrumenti ukethikanu neri twejare ngo kethira centrumenti ikiamaga sharp tuli sisi wa sisi kila kiaria gitareu na bange bondi kwa NDP kibaki bari kwa NDP ire tongeretwe imwa kibaki this time around ituragitire twe centrumenti turenda gwitania na ura kenyenge itite na ikie tumite ba twe to decide kagita gaka no tutwina kanya Kiagu turenda twithire Kiagu turenda kugwatana na kenyenge no tu kenyenge na erekerete Yasura Nation na kethe Yasura Nation Kiagu kinyakio igitaranirwa mwanai na Kenya wingi kwou ndiromba ntu bakiagu batu support na tanko baromba no tutari mbije batu support anko baromba bete na mbere na mwenendo oyu be na jugu tu support na nande MCA babu antu ba pressing kwenda butaga MCA batuli na bwaja baba UNDA baba ete nomination we can bet kiri barabang de bakeda barungi urokeda ari MCA tariki 14 yogoro October akeda umete kiri bomoi baba raja because I constituency ne ko ngo memenya mbiyura antu bakuga barabeno na imbi beterete antu baba babadhiria nomination baba raja na bagato mo ebe abarunga mirite ko numpumbo burombo ukubwira na abu candidates beto buje babu unto mairia siasa chairman inda abuire constituency yetu centrament this time wira ekatongerwa through Christian principles and Christian ways babu mbaye that idea bwite bukenderie antu ngwataniro na amani baba na bako bonde tubayete
free and fair atmosphere by campaign rabongwa na ndibo ora ugakuruka kiribo no bakeya bagwete bonde ou bandetere bambire twe baba mono no tuona noi no antu batunenkera twina senator andi kumari umwana ona tutubajuki otwe twinde ugaire tumukamate tumunenkere Kenya na ndi Kenya ije muringire campaign ankondo bwira after nomination pukona ageni muno Kiagu bakabira mwanya na bakwarie migambo yi mwanya kenda baringira kiama kya Surai ndebe na bakethera bau bakeja ibatoka baba baraja candidate baba ban umwa wa nominatwa no botoka gaira ngugi tubere gwena ndikethera igotira nominatorwe jokia group weji yantu bawumethewome ite karinge campaign mujwa kana gitie kana ngonga kana makandune kana kauthene kana nkura kuo baibo baketha bemeni campaigners boro kadithiate uroka nominatwa ni unkwenda obwiro u batu tutena rivalrism we are together.